yewe niyo mamutsi nanje ndabofise bashi Ova ni son excellence Evariste Ndayishimiye tayari. Perezida Ibrahim Traoré yamaze kwinjira mu kibazo kimaze iminsi kigaragara muri aka karere. Son excellence Evariste Ndayishimiye arasabwa ibisobanuro bidasanzwe kuri uyu munsi wa kabiri w'indwi kwigenekerezo rya 17 Kigarama 2025 ibintu ku rundi rwego nyuma y'uko mama 23 yemeye kuva ku bushake mu gisagara cya Uvira. Ivyari igitutu gikomeye ndetse n'ibyago ku gihugu cy'u Burundi, ibintu bigiye mu bundi buryo. Ni muze turebera hamwe ibiri kugenda biba ndetse n'uburyo Traoré yasabye ibisobanuro Perezida Evariste Ndayishimiye birebana n'ibibazo iminsi biba. Aho rero Perezida w'inzibacyuho wa Burkina Faso Captain Ibrahim Traoré yatangaje ko ateganya gusobanuza Ndayishimiye w'u Burundi ku mpamvu umuryango wa Afurika yunze ubumwe wafashe icyemezo cyo kuba wafata icyemezo kidasanzwe ku gihugu cye. Biro turaza kubireba tunabihuze n'ibiri kugenda bivugwa bigaragara muri aka karere. bavuga abatutsi nta kibazo cyari gihari. Abakongomani ivyo vy'abatutsi bavyumviyo kivuye he? Tugere kurambura page ikomeye yanditseho amakuru atoso yarabana n'umutekano, Politique, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Amakuru tugiye kubashyikiriza araza kwibanda cyane kubiri kuvugwa muri aka karere. Turebe ku kibuga cy'imirwano mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo uko bihagaze. Kuri ubu biravugwa kandi biranemezwa ko umutwe wa mama 23 nyuma y'uko utangaje ko uri buze kurekura igisagara cya Uvira, abaturage bakoze imyigaragambyo ikomeye. Bamwe barabivuga nk'ari political manipulation, bamwe bati biriya birashoboka cyane ko babitegura mu rwego rwo kujijisha amahanga ndetse no kugira berekane ko bakunzwe. Sinibaza ukuntu umuturage umaze iminsi mu nzara y'imirwano yakikura amafaranga akajya gukoresha banderole ndetse n'imipira iriho ifoto y'abayobozi b'icyama cya M23. Iyi ni political manipulation murekeraho. Mu gihe abandi bavuga bati nibyo rwose abaturage batabawe, niyo mpamvu gukoresha amabanderole ndetse n'imipira igaragaza ko bashyigikiye icyama cya M23. Ibi bagomba kubikora rwose kandi ni intambwe ikomeye igaragaza ko biyemeje kuba bayoboka uyu mutwe. Ni mu gihe kandi abahagaze kuri front line nibo baranyereka ndetse bakangaragariza uburyo ki ibintu bikomeye. Roko Informa iri muri territoire ya Rugezi irambwira ko kuri ubu ngubu muri uyu mugoroba drone za gisirikare zikomeje kuzenguruka ikirere, nta kindi kizigenza no operasiyo ikomeye zirimo. Ni mu gihe kandi bitangazwa ndetse binemezwa ko abasirikare b'u Burundi bakomeje kugenda boherezwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baciye rero ku cyambu giherereye mu Rumonge bakambuka muri Tanganyika. Ni mu gihe kandi hari n'abandi bari gusimbuzwa bagenzi babo hakajya abandi bashya ova. Turaza kandi kubabwira uburyo kuri ubu ngubu bihagaze mu bice bitandukanye, aho rero hari umusirikare ukomeye watangaje amagambo akomeye agira ati baratwica buri munsi ku nyungu za Kinshasa. Biro ni byatangajwe na General Mayeri uvuguruza imikorere ya FARDC mu burasirazuba bwa Kongo. Turaza ro kureba ivyo ari gutangaza ku ngingo zikomeye zibikomeje kugenda biba. Turaza kandi no kubabwira ko FDN kuri ubwo ikomeje imyiteguro ikomeye hakurya mu Burundi, iravuga kurungika abasirikare benshi ku mupaka mu gice cyegereye Bugarama hakurya mu Cibitoki mu Rugombo. Hakaba rero hamaze kugera abandi basirikare benshi. Ni mu gihe kandi bitangazwa ko hari ibice byinshi leta ya Kongo imaze iminsi irungikamo ibikoresho karemi. Biravugwa kandi biremezwa ko kuri ubu hakomeje kugenda hagera abasirikare benshi, bijyanye n'uko mama 23 yagiye igaragaza ko yabishaka kwigarurira iki gice ndetse ikaba yakiyobora.
mu gihe muri teritwari ya Warikara abarwanyi batandatu ba FDLR bapfiriye mu mirwano yabahanganishije n'abazarendo. Turinjira turebe ibiri kugenda biba ndetse n'ibiri kugenda bivugwa, turaza kandi kubabwira ibikomeje kugenda bivugwa ndetse binagaragara aho batuye mu mujyi Uvira bakoze imyigaragambyo, bamwe bakaba rero bavuga ko iyi irimo manipulation cyangwa se kuyobya bikomeye, nkuko rero bamwe bakomeje kugenda babigaragaza. Turaza kandi kureba ibijyanye n'uburyo mu gihugu cy'u Burundi bakomeje kugenda bacunga umutekano ndetse n'inyungu abasasanguzi bagaragaza kuko wa 2023 igiye kuva muri Uvira ku nyungu zose z'u Burundi ndetse no kugira ngo ibintu bijye mu buryo. Reka duhere muri Uvira mbere yuko turi buze kujya no kuzindi ngingo zikomakomeye twabateguriye. Muri Uvira ndatangira nkubwira ko hari mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa kabiri w'indwi ku igenekerezo rya 16 Kigarama 2025 nibwo abatuye mu mujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakoze imyigaragambyo yo gushyigikira ihuriro rya AFC ribugenzura. Iyi ni imyigaragambyo yabaye mu gitondo cyo kuri uyu munsi wa kabiri ku igenekerezo rya 16 nyuma y'amasaha make AFC itangaje ko iteganya kuva muri uyu mujyi yari imazemo icyumweru kugira ngo ibiganiro bibahuza na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bikomeze. Abaturage ba Uvira bagaragaye muri uyu mujyi baririmba indirimbo zisingiza abarwanyi ba M23 bayobowe na General Sultan Emmanuel Makenga. Mu byapa bari bafite hariho icyanditseho kiti abaturage bo mu mujyi wa Uvira duhaye ikaze AFC, turashimira General Sultan Emmanuel Makenga kubwo kutubohora. AFC rero yatangaje ko mu gihe yava mu mujyi wa Uvira nta ngabo zigomba kwinjiramo, kandi leta zunze ubumwe za Amerika, Qatar n'umuryango wa Afrika yunze ubumwe bakwiye kubungabunga umutekano w'abahatuye. Umuyobozi w'ibiro bya Corneille Nangu uyobora AFC Yannick Chisola yatangaje ko kuva muri Uvira bidasobanuye gusubiza ingabo za leta ya Kongo n'iz'u Burundi cyase wazarendo muri uyu mujyi. Nkuko rero bitangaza bamwe mu basasanguzi baravuga ko kuri ubu ngubu bikomeje kugenda bigaragara ndetse n'ibikomeje kugenda bihura neza nuko wazarendo kuri biryamiye amajanja ngo 2023 isoke nabo bahita binjira. Hagati andi makuru aravuga ko ingabo z'u Burundi zikomeje kuva mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma y'uko abarwanyi ba FDLR bafashe ibice bitandukanye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo harimo n'igisagara cya Uvira. Hari abasirikare benshi b'u Burundi bagenzuraga ibice byo mu kibaya cya Rusizi ku ruhande rwa Kivu y'Amajyepfo basubiye mu gihugu cyabo mu byumweru bibiri bishize ubwo AFC yabarushaga imbaraga. Amakuru agira mu itangazamakuru remeza ko hari abandi basirikare b'u Burundi bahisemo guhungira mu bice byo muri Kivu y'Amajyepfo birimo Baraka muri teritwari ya Fizi no mu mashyamba ya Intobwe nkuko amakuru hari abigaragaza. Roko informo yacu iri Intobwe yagize ati nibyo koko hari abasirikare benshi b'u Burundi binjiranye na wazarendo mu ishyamba ya Intobwe. Hano bari gukora ibijyanye na reorganisation, bari gupanga ibindi bitero bagamije kongera kugaruka. Nkuko ro bigaragara kandi turi kugenda tubikurikirana, hano bari kugenda bahahurira n'abandi bari guturuka mu bindi bice, bari kwisuganya ngo bongere bakore repris, bongere bakore contre offensive mu bice bikikije commune Minembwe huza teritwari ya Uvira, Fizi na Mwenga. Niho hasigaye abasirikare b'u Burundi benshi. Aba rero nibo bamaze igihe kinini bafunze inzira abanyamurenge banyuragamo bajya mu masoko no ku mavuriro. Urubuga SOS Media Burundi rwatangaje ko mu ijoro ryo kwigenekerezo rya 15 rukira kwigenekerezo rya 16 Kigarama 2025 abasirikare benshi b'u Burundi baturutse muri Baraka n'ayitwa Mboko bambutse ikiyaga cya Tanganyika bakirwa ku cyambu cya gisirikare cya Rumonge. AFC kaberutse kwinjira muri centre ya Mboko ubwo yari ikomeje gusunika igana mu majyepfo yisunika ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo rihungabanya umutekano w'abasivili. Akazi gakomeye kari gasigaye kari gufata umujyi wa Baraka. Uko AFC yakomezaga gufata ibice bitandukanye bikora ku kiyaga cya Tanganyika imanuka, niko yarushagaho gufungura inzira ingabo z'u Burundi zishobora gufungura inzira z'u Burundi bashoboraga kunyuramo bataha. Nyuma yaho izo ku butaka mu kibaya cya Rusizi zose zaramaze gufungwa. Mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri kwigenekerezo rya 16 kuri iki cyambu hoherejwe amakamyo 6 atwara abasirikare benshi mu mujyi wa wahitwa Bumbura
kandi byagaragaraga ko bafite umunaniro ukabije. Muri rusange Burundi bwari bwaroheje mu ntara Kivu y'Amajyepfo abasirikare bagera mu 2020. Umubare w'abatashye rero nturamenyekana, ariko ikizwi nuko hari abakibarizwa mu burasirazuba bwa Kongo. Kuva ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa 12 umuyobozi wa Alliance Fleuve Congo Nanga yatangaje ko abarwanyi babo bagiye kuva mu mujyi wa Uvira, ariko ko ingabo za leta y'u Burundi ndetse n'iza Kongo zitemerewe kujya muri uyu mujyi. Byose rero nibyo abantu bakomeje kugenda bavuga ko bishobora kuza kuvamo ibindi bikorwa bikomeye, ndetse bikaba rero ari ibintu bikomeje kugenda bigaragaza ikigiye kuba. Ni mu gihe kandi mama 23 yamaze kugaragaza ikigiye gukorera abasirikare b'u Burundi bafatiwe ku rugamba, nkuko ro bigaragara mu nyandiko yashyizwe ahagaragara. Ihuriro Alliance Fleuve Congo rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryatangaje ko ryiteguye kurekura abasirikare b'Abarundi bafatiye ku rugamba, mu gihe leta y'u Burundi yahinzira abanyekongo bahunze kugira ngo batahe. Umuvugizi wa Alliance Fleuve Congo Laurence Kanyuka yemeje ko iri huriro ryahaye inzira Abarundi barenga 500 bari barabuze uko bava mu mujyi wa Uvira kubera imfungwa ry'umupaka. Bityo rero ko leta y'u Burundi kwiye gufungura umupaka abanyekongo bahunze bagataha. Ati umuryango wacu urasaba leta y'u Burundi gufasha no guhinzira impunzi z'abanyekongo bahatiwe kuva mu bice bari batuyemo bitewe n'ibisasu byarashwe buhumye n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, by'umwihariko muri Sange, Ruvunge, ahitwa Rutogota. AVIS yatangaje ko yiteguye kurekura imbohe z'abasirikare b'Abarundi no gutangaza gahenge ku ruhande rwayo kugira ngo abanyekongo bahunze batahe mu buryo butekanye kandi bwubashywe bubaha agaciro. Ati AVIS itangaje ko yiteguye guha leta y'u Burundi abasirikare bafatiwe ku rugamba no gutangaza gahenge ku ruhande rwayo kugira ngo bagenzi bacu bahunze bataye mu buryo butekanye kandi mu buryo bubahesha agaciro. Bivugwa ko urugamba rwabereye mu bice byo mu kibaya cya Rusizi mu ntara Kivu y'Amajyepfo. By'umweru bibiri bishize AVIS ihafatiye abasirikare b'u Burundi babarirwa mu magana. Guverineri wa Kivu y'Amajyepfo wakizwe na Alliance Fleuve Congo Patrick Basusu Bwangwi yabwiye abanyamakuru ko ati dufite abasirikare Burundi amagana twafatiye ku rugamba kandi turateganya kubacyura. Basu yasobanuye ko AVIS izohereza abasirikare mu gihe yabisabwa na leta y'u Burundi, kandi ko icyo bifuza ari uko abasirikare b'u Burundi bose bava mu burasirazuba bwa Kongo. Muri Kivu y'Amajyepfo hari umutwe witwaje intwaro wa Red Tabara ndetse na FNL ya Nzabampema irwanya ubutegetsi bw'u Burundi, nyuma yaho AVIS ifashe ibice biri mu mujyi wa Uvira, Ruvunge na Sange. Hari abatekerezaga ko ishobora kuyishyigikira mu gutera Burundi. AVIS yamaze rero kuva yamara impungenge leta ya Kongo imenyesha ko itazemerera iyi mitwe kwifashishwa mu bice igenzura kugira ngo ibashe kuba yagambirira guhungabanya umutekano w'u Burundi. Yizeza Burundi ko bagomba kubafasha bakabacungira umutekano kandi bakabikora mu buryo bwiza kandi bwa kinyamwuga. Nkuko rero ibingibi bimaze iminsi bigaragara, leta y'u Burundi yari yahiye ubwoba kuko yatekerezaga ko mu gihe mama 23 yamaze kugera ku mupaka bigiye gushyira ibyago bikomeye ku gihugu cy'u Burundi, ariko mama 23 yavuze ko ibi bitazigera biba, kuko rero biteguye kuba bakora ibishoboka byose kugira ngo umutekano w'u Burundi ucungwe, kuko bavuga ko ari abavandimwe. Reka tujya ku nkuru ikomeye ya Ibrahim Traoré, perezida wa Burkina Faso, ndetse na Evariste Ndayishimiye. Perezida wa Burkina Faso Ibrahim Traoré yatangaje ko azabaza mugenzi uyobora Burundi Evariste Ndayishimiye impamvu igihugu cye cyahagaritswe mu muryango wa Afrika yunze ubumwe African Union. Kwigenekerezo rya 31 z'ukwezi kwa mbere 2022 African Union yahagaritse Burkina Faso mu bikorwa byayo byose nyuma y'icyumweru Captain Ibrahim Traoré akuye ku butegetsi Licho Marc Christian Kabore ku butegetsi. Uyu muryango wasobanuye ko Burkina Faso izongera kwitabira ibikorwa byabo mu gihe izaba yasubijeho ubutegetsi bushingiye kuri demokarasi. Kwigenekerezo rya 17 z'ukwezi
kwa Nyakanga 2025 African Union yagize ndayishimiye intumwa yihariye yayo mu karere ka Sahel kugira ngo ifashe ibihugu bizaho gukemura ibibazo by'umutekano n'ibya politike binyuze mu nzira ya diplomasi. Ndayishimiye yasabwe kuganira n'abayobozi barimo uwa Burkina Faso, uwa Mali n'uwa Nigeria, imiryango yo mu karere na societe civile n'abandi bafatanyabikorwa hagamijwe gushaka amahoro n'umutekano urambye. Mu kiganiro n'abanyamakuru, Captain Ibrahim Traoré yatangaje ko kugeza ubu atarumva impamvu African Union yahagaritse Burkina Faso kandi ko atazi niba igihugu cye kibarizwa muri uyu muryango kuko ntacyo abayobozi bawo bashaka kubabwira. Captain Ibrahim Traoré yasobanuye ko mu cyumweru gishize Ndayishimiye yari kujya muri Burkina Faso kugira ngo aganire nawe ku kibazo kiri hagati y'impande zombi, ariko ko bitakunze bitewe nuko gahunda zabaye nyinshi. Ati nyuma yashyizeho umuhuza perezida w'u Burundi wagombaga kuza mu cyumweru gishize, ariko ngira ngo twagize ikibazo cya gahunda nyinshi, turamutegereje dushaka kumva impamvu bitwara kuriya. Yabajijwe niba Burkina Faso iteganya gufata icyemezo cyo kuva muri African Union nkuko yabigenje ku muryango w'akarere ka Afrika y'Uburasirazuba CEDEAO, ubwo yo na Niger na Mali byemeraga umuryango wo gutabara AVIS uzasubiza ko bizaterwa n'igisubizo Ndayishimiye azamuha. Ati kubera ko ntitwafata icyemezo tutabanje kumenya impamvu yabo, kubera iki baduheje, kubera iki batwitwaraho kuriya. Twamenye impamvu yabo tukavamo twasobanurira abaturage bacu tuti ibi nibyo bavuze, ngize impamvu twafashe icyemezo cyo kuvamo, nicyo nuko byagenze kuri CEDEAO. Mu kwezi kwa Nyakanga 2024 leta y'inzibacyuho ya Burkina Faso yemereye President Ibrahim Traoré gukomeza kuyobora iki gihugu kugeza muri 2029. Iki ni icyemezo kitashimishije African Union gica amarenga yuko nyuma y'uwo mwaka abaribwo bazaba amatora nkuko ro bigaragara kuri Evariste Ndayishimiye ntacyatangaza kuri ibi bya Captain Ibrahim Traoré nkuko ro bikomeje kugenda bigaragara. Biravugwa ko kuri ubu ategerejwe akazi gakomeye ko kurangiza ibibazo biri mu karere ka Sahel. Hamaze iminsi hagaragara za kudeta z'urudaca za tonato ndetse n'ibibangamira bikomeye ibijyanye na demokarasi nkuko bivuga, kuko guhirika ubutegetsi bidakurikije amategeko ya demokarasi. Reka tujye muri teritwari ya Warikare ahabaye imirwano ikomeye we yaguyemo n'aba FDLR bagera kuri 6 nkuko amakuru harabitugigaragariza. Abarwanyi 6 bo mu mutwe w'iterabwoba FDLR bapfiriye mu mirwano yabahanganishije n'ihuriro ry'ingabo rishyigikiwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wazarendo yabereye muri teritwari ya Warikare. Imbarutso y'iyi mirwano ni igitero cy'abarwanyi ba FDLR bayobowe n'uwise General Mutayonkwa bagabye igitero ku baturage mu gace kahitwa Towanone mu gitondo cy'ejo ku igenekerezo rya 15 Kigarama 2025 bagatwika umudugudu wose. FDLR yagaze iki gitero nyuma yaho isabye abaturage kuva mu midugudu batuyebo kugira ngo yakorere ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi, kuko ngo General uyu Mutayonkwa yahaguze ariko abaturage bakabyanga. Nyuma yaho abaturage batwikiwe inzu, babiri barapfa, abandi bagabahungira mu midugudu yegereye Tawanane. Abarwanyi bo mu mutwe wa Mayimayi Kifuafua uba muri wazarendo bagiye guhangana FDLR. Abayobozi bo muri grupo Mawari yo Rwanda iherereye muri aka gace kaberemo imirwano batangaje ko umubare w'abapfuye wageze ku bantu 10. Muri bo harimo abasivili babiri, abarwanyi babiri ba Mayimayi n'abatandatu ba FDLR. Abarwanyi FDLR bagiye guteza umutekano muke muri Towanane bashinze ibirindiro mu gace kahitwa Mishipo muri grupo ya Wario Rwanda nyuma yo kuva muri teritwari ya Masisi mu mezi abiri aheze. Mayimayi Kifuafua yemeza ko nyuma y'iyi mirwano ariyo igenzura gace ka Towanane n'imisozi yakikije, gusa abaturage baracyafite ubwoba ko imirwano ishobora kongera kubura kandi kaba mibi cyane nkuko ro babigaragaza. Bakavuga ko bafite ubwoba bukomeye bw'ibikomeje kugenda biba, kuko kugeza ubu ngubu ibikomeje kugenda biba birabangamira bikomeye umutekano w'abaturage batuye muri bice nkuko ro benshi babigaragaza. Kugeza ubu harandi makuru akomeye ari gutangazwa, aho rero General Mayeri umwe mu bayobozi bakuru b'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC yatanzwe ubutumwa bukomeye kandi buteye impaka agaragaza umunaniro, intimba n'akarengane. Avuga ko ingabo ayoboye bamaze igihe kinini bahura nabyo mu ntambara mu burasirazuba bw'iki gihugu.
mu butumwa bwakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga General Mayere yatangaje amagambo ashimangira ko ingabo ziri mu mirongo y'imbere ziri gupfira ubusa umunsi ku munsi ku nyungu za politike za Kinshasa mu gihe zatereranwe nta bufasha nta bikoresho n'inkunga zikwiye zikaba rero zitayihabwa kugiye nk'uko bigaragaza. Yagize ati ni mureke M23 yinjira Fizi nanze ko dukomeza gutura ibitambo abaturage b'inzira karengane n'urubyiruko rwacu ku nyungu z'abantu b'Kinshasa batadutekereza. Uyu muyobozi w'igisirikare yakomeje asobanura ko mu gihe intambara ikomeje guhitanwa n'abatari bake abaturage bo mu gace ka Fizi n'urubyiruko rwaho mu gihe nta nyungu igaragara babifitemo. Yagaragaje ko ingabo ayoboye zigeze kurwana urugamba rukomeye iruvunge zidafite inkunga iyo ariyo yose ya leta, ibintu avuga ko byerekana uburangare bukabije bw'ubuyobozi bukuru bw'igihugu. Atabategetsi baza Uvira ariko nta bubasha babufatika baduha. Iyi ntambara ni politike, nituramuka tubonye ko M23 iri kugirira nabi abaturage tuzayirwanya, ariko niba izanye ituze n'umutekano niba yireke igere hose nkuko rero bivuga. Aya ni amagambo Jeanne Marie yakomeje gukurura impaka zikomeye mu gihugu no hanze yacyo, kuko agaragaza uburyo bweruye icyuho kiri hagati y'umuyobozi bukuru bwa leta n'uturere two mu burasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko mu bijyanye n'umutekano n'imibereho myiza y'abasirikare n'abaturage. Abasasanguzi baravuga ko iri jambo rishobora kongera kugaragaza ikibazo cyo kudahuza hagati ya Kinshasa n'abari ku mirwano mu burasirazuba bwa Kongo, bikaba byagira ingaruka zikomeye ku hazaza h'umutekano w'igihugu no ku miyoborere y'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zihagaze ku mirongo imbere y'urugamba by'igihe kingana n'imyaka 3. Ni no kuri dusoje banywanyi ngaha tubashyikiriza amakuru atosoje abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Uwo dukurikiye bwa mbere siyo ndasabone ntuzongere gucika ukuri n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Astra Vista.